Livuka njani bafundi? Livuka njani? Albert uvuka njani? Sivukile. Yes, siyabona. Uvuka njani wena? Ngivuke kuhle. Yebo phela. Kai, wena ke uvuke njani? Ngivuke kuhle. Yabonga. Clinton angikuboni kuhle. Ngifuna ukuthi nguvukise khonapho ngakuboni kuhle. Uvuka njani Clinton? Uvuke kuhle. Ye uyathi sivukile ngathi uvuka njani la uyamphendula ukuthi sivukile. Isifundo sethu ke namuhla nesesiDebele. Ngitsho namuhla ke sibalutshwana abanye ukuthi sizababona emini mbayimbayi labo sivelanda esabo. Ngitsho Yebo. ye Ma, uhlale ukuhlelele okwakathesi. Unathi angazi ukuthi uyangizwa ke khona lapho angubone sisikuhle. Angisho isifundo ke sethu ke esanamuhla yindatshana yokuzwisisa esibiza ngesilungu ukuthi comprehension. Angisho Talbert device yakho. Lapho ke isifundo sethu esanamuhla ke yindatshana yokuzwisisa. Siyezwanana? Sizathi ke namhlanje sizalibalela indatshana emayelana lempukane. Jeremy? Yes. Into eyodwa. Kumele ukuthi ulalele akazi ukuthi khangela ngapha ulalele. Angitsho uzathi uphendula le imibuzo. Ngithe-ke namhla ke sizathi ke sibale indatshana emayelana lempukane. Uyayazi impukane? yebo. Yebo Mpali. Jeremy, kuyini impukane? Impukane. Ye. Into ephaphayo. Into ephaphayo enjani kodwa? Babayo. Incane injani? Encane. Ye, incane. Ye, iyaphapha. Kwesinye isikhathi siyasibone ezindlini lapho kulezibi khona impukane. Uyayithanda yini impukane? Hayi kasiyithandi indaba Talbert singayithandi impukane. Uyizondelani impukane? Uthe awuyithandi ukuthi uthi uyayizonda. Kungani kanti uyizonda impukane Talbert? Ifaka ilokhuzana iyabivela etoilet. Uyabivela etoilet? Yebo. Ingahlale ekudleni kwakho. Phela impukane kasizithandi ngoba zibuhlala kunokeza. Angitsho khona ngakho Jeremy. Yebo Mpali. Usufuna ukuphela lapho angitsho. Ngiyabona. Angitsho impukane ke ziyaphapha siyazithola endlini kwesinye isikhathi sizithole lapho egodini mhlawumbe siphosela khona izibi ziyaba zikhona lezi zinto khonapho impukane ukuthi albeke sesiphekile ngathi etoilet ziphinde ziphume njalo etoilet. Angitsho Yebo Mpali. ezathi ke ngikubalele yona ngizakubalela wena uzathi ulalele ukuze kodwa singakayibali indatshana kulamabala amatsha esathi sihlangane lawo kundatshana yethu yona leyo. Angitsho ufundi ke siwakhangele amabala akhona nje ngawo ngamafitshane ukuthi kathi atshoni. Ibala lokuqala nanti la lithini nathi? Ubani ongambalela leli? Sibhaye Malisi. Ungalibhali. Hatshi ungabhali lutho Clinton. Asibhali lutho. Wena ufuna umbalele ibala leli phela lithini? Inyemcekeza. Yini? Yeza. Khaya ubona uthi lithini? Inkikeza. Cekeza. Lithini? Inkikeza. Ingcekeza. Inkikeza. Ingcekeza. Inkikeza. Ingcekeza kanti yini ingcekeza? Kungathala phana kule ngcekeza kanti kuthi kuyaba kunjani lapho kule ngcekeza khona?
Kuyaba kunjalo kuyagcwekeza. Albert kunjalo kule ngcekeza. Kungcolile. Angitsho. Kungcolile. Laphana kutsho ukuthi kunjani? Kungcolile mhlawumbe kulezibi. Kutsho ukuthi kungcolile. Angitsho. Nanti elinye ke lilula sesike sakhuluma ngalo saliqamba. Lithini ke leli bala? Ongambalela le. Impukane. Impukane ke sithe ngokuxoxa ngazo ke namuhla. Sithe ziyaphapha fana lazo ingcekeza. Angitsho. Nanti elinye lapha. Lithini leli? Sibili leli lithi ukuhlanza. Ukudla okulengcekeza. Kwesinye isikhathi ungahlanza. Uyathi usidlile ukudla kwakho kungathi kuhlala kuhle esiswini kucina kuphenduka kubuya sithi yikho ke ukuhlanza. Angitsho nanti elinye futhi ba. Jeremy akulikhangele nanti. Lithini? Asibale lapha kuthini? Ikhuba. Kyle khangela. Isihudo leli bala ke lithi isihudo. Isihudo ke ngumkhuhlane esiwutholayo singadla ukudla okulengcekeza. Uyabusudinyiswa yisisu usutshona usetoilet kokuphela ngoba udle ukudla okunjani okulengcekeza akumelanga kulengcekeza. Ukugcina ke nanti bala. Talbert Isambuzi kathi kuyini isambuzi? Kuyini isambuzi? uClinton kakakhulumile utho namhla. Clinton kuyini isambuzi? Kuyini Jeremy isambuzi? Isambuzi ke ngesilungu yesibiza sithi toilet. NgesiNdebele ibala eliqondileyo elitsho ukuthi i-toilet ngelithi isambuzi. Angitsho impukane ke sithe siyazithola ke khona lapho ke okulesambuzi khona. Angitsho usuzathi ke ulalele nathi ulokhu hamba khona lapho sokuselisitulo sodwa khona khona kanisakubona. Angitsho Jeremy ulalele. Indatshana yethu ithi impukane. Nansi ke indatshana yethu laphana ke. Uyayibona impukane? Yebo. Into ephaphayo. Nansi. Yebo mbalisi. Yebo mbalisi. Nansi khangela la. Yebo. Siyazibona ukuthi eziningi njani? Yebo. Kubaluleke indatshana ke ethi impukane. Bantwana liyazazi na impukane ithanda indawo ezilengcekeza kakhulu ngoba kulapho ezuza khona ukudla. Hayi ukhangele khona lapho. Impukane ithanda izinto ezingcolileyo lathi singahlezi singalandelwa zimpukane. Kufanele sikhumbule ukuthi lokhu kubi sibili ngoba impukane ingasilethela imikhuhlane. Phela ingafika ezindlini zethu ihlale ebudleni kwethu. Angithi liyezwa? Yebo mbalisi. Kuthiwa phela ithi ingafika ezindlini zethu ihlale ebudleni kwethu. Engxenye khonapho iyaba ivela endaweni engcolileyo enjengegodini lezimvu kumbe izambuzi. Ingahlala ezindlini zethu singadla ukudla lokhu singahlanza kumbe silunywe yisisu. Abanye abantu bagcina sebehuda. Impukane ingahlala emehlweni ethu singabulawa ngamehlo. Ukuze sixotshe impukane kufanele Clinton
kufanele sithanyele izindlu zethu, sichise izibi. Singaqeda ukudla kufanele sigezise imiganu nezimbiza. Ukudla kufanele kusibekelwe kulemithi yokubulala impukane ethengwa ezitolo. Kufanele sifafaze izindlu zethu ngemithi leyi. Iphelela ke khona lapha indatshana yethu. Kyle, indatshana yethu iphelela ke khona lapha mayelana ngempukane. Akuntshele okukodwa okuzwileyo mayelana lempukane singaphenduli imibuzo. Kuyini okuzwileyo wena mayelana lempukane? Okukodwa nje kuphela okuzwileyo. Kuthiwa injani impukane? Impukane ingxenye ivele egodini kumbe kumbe esambuzini. Isikhathi lempukane ngento ephaphayo iyahamba igcwale yonke indawo. Kwesinye isikhathi impukane ziyaba sezivela esambuzini. Wena ke Kyle, okunye okuzwileyo ke mayelana ngempukane? Kuyini okukodwa kantshela khona okuzwileyo ngempukane? Sithayele izibi, sichise izibi. Awu, kulalele endlini asingagcini izindlu zethu zingcolile. Kumele ukuthi sithanyele ukuthi izindlu zethu zihlala zihlanzekile. Sichise njalo izibi nxa zikhona. Angitsho? Yebo mbalisi. Okuzwileyo mayelana ngempukane? Okukodwa Jeremy okuzwileyo mayelana ngempukane? Ngokukodwa okuzwileyo mayelana ngempukane? Jeremy kuthweni ngempukane? Angikuzwa Jeremy, ukhulumela phezulu phela kumbe uyakhuluma khonapho ngimelele wena Jeremy. Kuthweni okukodwa okuzwileyo ngempukane? Alright, asambe kuClinton. Okukodwa wena okuzwileyo Clinton mayelana ngempukane kundatshana lena kade ngubalela yona. Kuthweni Clinton okukodwa? Yebo Clinton silalele. Ukwenzani Clinton? Kuthweni ngempukane? Clinton, lokhu sazama ukukhuluma khona lapha, angitsho ngizaphinda ngiphenduke kuwe futhi njalo, angitsho? Alright, sizathi ke siphendule ke imibuzo emilutshwana mayelana nendatshana eyodwa. Laphana bengithe ungiphe wena okukodwa nje okuzwileyo. Kuthiwa impukane zithanda indawo ezinjani? Impukane zithanda indawo ezinjani? Ngolileyo. Yes, zithanda indawo ezingcolileyo. Siyabonga Kyle. Blessing, please, may you please log out. We'll see you at 1. Right, thank you. Right, impukane zithanda indawo ezingcolileyo. Usesiphileke impendulo eqondileyo Kyle. Siyabonga kakhulu Kyle. Nxa ungagezi ungalandelwa kuyini Talbot? Kuthiwa nxa Impukane. kuyini ongakulandela? Impukane. Yeah, Kyle, impukane. Talbot wena uthini? Impukane. Ye kuqonda ukuthi ungahlala ungagezi suku zonke, awugezi ugijime udlale ugcine umzimba lawo ucina usunjalo usiba liphunga. Impukane ke zicina sezilandela ke iphunga lelo elisemzimbeni. Angitsho? Ungavakatshela esambuzini kumele wenzeni? Sithe isambuzi yitoilet. Ungavakatshela ke esambuzini kumele wenzeni nxa usuvela khona? Jeremy, kumele wenzeni? Yebo mbalisi. Ugezi. Yebo. Ye kumele ugeze umzimba.
Hayi kumele ugeze. Ugezani nxa uvela esambuzini? Umzimba lekhanda lenyawo. Awu. Yebo. Esambuzini uvela etoilet usubugeza umzimba konke lekhanda lenyawo. Isambuzi sithe yitoilet ngesilungu. Ngakho nxa usuke wavakatsha waya khona esambuzini ususenzani nxa usuqedile usuphuma ke khona phana esambuzini. Wenzani Talbert? Naqeda uyageza izandla. Kuqondile awu. Ngiyabonga kakhulu. Kuqondile sibili Talbert ungavela nxa usuvela ke esambuzini usuvela etoilet ungakabambi olunye ulutho thatha ke isepa lamanzi geze izandla ukwenzela ukuthi izandla zakho zibe zihlanzekile. Angitsho? Right. Ulandelayo njengabantu akade belalile. Angitsho Khai? Uphi umkhuhlane wesisu uvela ukuthi ungaba lawo umkhuhlane wesisu olethwa zimpukane kuthiwe yuphi kanti Clinton? Ukuthi ngeke kuzwe phela namhla ngitsho. Uphi-ke umkhuhlane wesisu esingaba lawo othwalwa zimpukane? Yebo. Jeremy Mpukane. Mpukane. Umkhuhlane wakhona siwuqambile kumabala akade silawo. Belingathi abanye nangu wakhona. Kuthiwa kuyini umkhuhlane lona kubale lapha? Isihudo. Angitsho umkhuhlane ke sibili Isihudo. uyabulala nokubulala uyakusigijinyiswa yisisu kuphela sesingasami isisu sigijima kokuphela. Amanzi ayabe sephela ke emzimbeni kuthiwa yisihudo ubangelwa ke yingcekeza elethwa yini zimpukane. Angitsho lilalele bafundi? Yebo. Kumele silalele onathi siyabonga. Right. Umbuzo olandelayo owesihlanu singaxoxa njani impukane? Nxa sezikhona endlini impukane kanti singenze njani sihlale nazo impukane? Thina sisithi Hayi. Sisixotshe. njani? Albert ungazixoxa njani impukane khona ngapho ngekhaya? Spray. Ye uTalbert uthi ungasebenzisa ispray. Ungenzani futhi okunye? Ukuthi sizixotshe impukane singenzani okunye? Sebenzisa spray. Ufafaza ke nge-spray kule spray kuthiwa ngoDoom. Ufafaza ke impukane zife. Okunye kumele ukuthi sibone ukuthi lathi izindlu zethu zihlala zihlanzekile. Kumele ukuthi sithanyele, sigezise imiganu, sigezise imbiza. Izinto zingakhona ukuhlala zimahlikilili nje ekitchen. Angitsho kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi ngenye indlela esingaxotsha ngayo ke impukane. Angitsho unathi? Yes. Uyangizwa ngokuthi unathi? Ukuthe yes wahle wathula wahle wanyamalala unathi. Angitsho? Right. Umbuzo ke wokugcina ke wanamhlanje ke nxa kusele ukudla futhi ke besibekiwe rice yakho lana oyithandayo inyama. Yes. Usudlile mbijana kodwa ususuthi. Shiya ukudla lokhuyana kumele sikwenzeni ukudla lokhuyana okusemganwini siphanga ukuchiya nje siyephosela ekitchen sichiye kunjani? Sivale izinto zethu. Ye ukhaya ukuthi kumele sivale kodwa kulelinye ibala kade ngilifuna elifondileyo asithi siyavala ukudla kodwa siyenzani ukudla okuseleyo? Yeza Yonyezwa. Zibala kuthanda ukusibekela kumele sisibekele ke ukudla kwethu emakhaya ke basibekela ngengcebethu. Angitsho angazi basibekela ngayo singanayo ke ingcebethu lapha emadolobheni singathatha omunye umganu njalo sisibekele ukudla kwethu. Ngizathi ke ngikutshengise ke umfanekiso ke la ngezinye izindlela esingaxoxa ngazo impukane. Siyazibona yini na? Yebo.
Yebo mfundisi. Umama ukuthi uyenzani laphana Talbeth kade ukuqambile laphana uyenzani umama? Uyaspraya. Bekule Uspray umama use-spray sakhe athi fa abulale ke impukane. Laphana ke ku-number 2 umama uyenzani laphana ukudla? Ekade ngikutshela khona kathesi sithe ukudla kumele siyenzeni. Avala. Angithe ukuvalwa. Angitsho. Kakuvalwa kodwa kuyasitshekelwa. Umama uyasibekela ke laphana ukudla. Angitsho she's covered with the food. Right? Sikhangele ke le elandelayo. Laphana ke umfanekiso wesithathu ku-number 3 uyenzani umama laphana? Yathanyela. Zihlanzekile kwenzela kungabi lempukane izibi zonke phandle singagcini izibi endlini. Nanguyana ke usisinyana laphana ke umfanekiso wethu wesine. Ezifesi. Uyenzani? Ezifesi. Ugeza amehlo. Indatshana yethu isitshele yathi nxa impukane zingahlala emehlweni singaba lomkhuhlane wamehlo. Ngakho sonke isikhathi asihlale lathi sihlanzekile, ubuso bethu buhlale buhlanzekile, imizimba yethu ihlale ihlanzekile, sibone ukuthi siyageza. Lalapha esihlala khona sibone ukuthi siyenze njani? Ihlanzekile, imiganu sigezise, imbiza sigezise, ukudla nxa ukuthi sesidlile sibona ngathi sizakudla mbayimbayi sisibekele ke ngezingcebethu kumbe ngemiganu. Angitsho bafundi? Yebo. Isifundo sethu ke esanamuhla ke siphelela la. Ngiyathemba ke ngipholisile ke ukufunda ngempukane, nalami ke ngipholisile ngifunde okunengi mayelana ngani ngempukane. Uzathi ke ukhangele ke umsebenzi wakho ke ku-Google Classroom indatshana ngizakufakela futhi enye mayelana ngempukane, uzathi ke uphendule imibuzo. Angitsho bafundi? Yebo mfundisi. Yebo mfundisi. Abangani bethu ke sizabonana ke kusasa. Mfundisi. Angitsho? Mfundisi. Yebo. Yes, Talbeth. Namuhla ibirthday kamama. Namuhla ibirthday kamama. Ngiyathemba umhlabelela umama. Angitsho wamthengela kodwa ufunge eHarare. Ufunge eHarare. Hayi uzahamba kuhle ke umama, lathi simfisela ke ibirthday enhle ke kakhulu. Angitsho sitshela ukuthi lathi ngapha siyamfisela sibili ibirthday enhle, sizabuya sizokudla lathi amakhekhe sinathi namadilinki. Angitsho Talbeth? All right bafundi, kulungile lisale kuhle, sizabonana njalo ngelanga Bye Sharon, bye. Bye teacher, bye. Bye. Bye bye.